kembali lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu mainan lagi, teman-teman. Tuh, kakak masih di kebun, teman-teman. Mau mencari lagi mainan, teman-teman. Yuk, ikutin terus kakak, teman-teman. Nah, kita mencari ke sini, teman-teman. Nah, wow, apa itu? Ada hijau-hijau. Kita deketin. Apa itu, teman-teman? Wow, ternyata ada si buaya, teman-teman. Si buaya darat. Kita gumulin di sini, teman-teman. Tuh, kakak menemukan buaya, teman-teman. Coba kita cari lagi, teman-teman. Kita mencari. Wow, apa itu? Wow, ada si Upin dan Ipin di sini, teman-teman. Tuh, kakak menemukan Upin dan Ipin, teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini, teman-teman. Tuh, Upin dan Ipinnya. Nah, kakak kita cari lagi ke sini, teman-teman. Tuh, wow, wah, ternyata di sini banyak tai, teman-teman. Tuh, nah, banyak tai ya. Kita kumpulin, teman-teman. Tuh, kakak menemukan banyak tai, teman-teman. Kita kumpulin, teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini, teman-teman. Tuh, kita mencari lagi, teman-teman. Coba kita cari ke sini ya, teman-teman. Kita mencari lagi ke sini, ke atas, teman-teman. Wow, apa itu, teman-teman? Wow, ternyata ini ada topeng Spiderman, teman-teman. Tuh, kakak menemukan topeng Spiderman. Kita kumpulkan lagi di sini, teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi ke sini ya, teman-teman. Kita mencari lagi. Wow, wow, ternyata di sini banyak bot ya, teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi, teman-teman. Tuh, kakak menemukan banyak bot ya, teman-teman. Nah, kita kumpulin lagi di sini, teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi, teman-teman. Kita cari lagi ke sini. Wow, wow, ada ondel-ondel cantik di bawah pohon sendirian, teman-teman. Tuh, ondel-ondel cantik di bawah pohon sendirian. Nah, kakak menemukannya. Kita kumpulin di sini, teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi, teman-teman, ke sini. Kita mencari lagi ke sini. Wow, seperti di sini